Bom dia, maluk telespectadores televisão GME. Feliz pelo meu rabo Bonifácio de Jesus e o programa Conversando Sobre Saúde, conversa para morrer saudável. Maluk Ronanai no Harenain televisão GME, nessa vai um programa Conversando Sobre Saúde, se conversa, se culia, condição hotu moros hotu nebe maka, ami convida a me banyak kasih ramai atau fuate de beta bocira. Nebe ba episode de hoje interessante itu, kita se kulia kona ba moras sida nebe maka ihe mane matang. Nebe ma goi bain tadi yang kata cataratas. Nebe malu ser haulo koi comentário liu serama cataratas mais profundo beta bocira. Nebe ita direita det agora rau ke studio itane especialista ba matangnya Dr. Frankie de Jesus. Bem-vindo mais conversando sobre saúde. Ok, obrigado Barak. Dia. Hau nanoi Dr. Mabarak katena ne ite hari dane liu iha area ba especialista matangnya. Nebe Dr. ita bot bela fahai tuang itania horário consulta ou serviço hanesang especialista mata ni Hospital Nasional. Ok. Obrigado Barak ba pergunta. Maybe antes hawa tu kuliah no responde itania pergunta. Hawa karak atu hatohan ni loron dia, nomos loron solak ba maluk telespectadores sirau tu ne memang sintoniza hela programa idane. No obrigado Barak ba convite. Padi bela dadalia kona ba problema matang ni. Ok. Hanesang ohing ita kolega doktor HTT ona katak how agora dedang ha serviço hanesang médico especialista iha amininha departamento matang Hospital Nasional Guido Valadares. Amininha horário for atendimento nomos for assistência saúde matang ninyang lorong-lorong iha segunda-feira to iha sexta-feira hahu si tukualu dader to iha tukusanu loresindrua. E depois ami começa a filafali ia tukurua to ia tukulima lokrai. E tabot no horário específico e loron será. Ga, você segunda to sexta no. How específico how serviço começa o segunda to ia sexta-feira, mas be quarta-feira how nini horário de halo operação matang. Ok, quarta-feira itu no horário halo operação. Mas be se cara consulta babai ia segunda, terça, quinta ou sexta. Dia, interessante los. Dia doutor tambah hora itu no Hospital Nasional que horário ba consulta cada departamento ni diferente. Haware kada itania fat em departamento mata ni kita. Processo consulta não sai, mas tem que ir diretamente ga hetan transferência rumah go insai te bale explica tu gimana. Ok. Primeiro hau karak atu HTT katak emaho totu iha direito atu bele hetang assistência saúde matang iha amni departamento. Kuliah kona ba amininia processo amini yang atu konsulta matang ni larumit. Fácil tertebes. Paciente sira nebe magbalu karik mai husi posto saúde, mai husi centro saúde, sira bele mai husi ne carta referral. Mai be amimos atende ba paciente sira nebe mag sem carta referral. Então, ba paciente sira nebe mag karak atu konsulta matang sira bele bahe diretamente ba iha amininia klinika matang ka aminia departamento matang. So kanina proseso wane wain hira ita atu ba konsulta paciente hotu tu precisa atolori cartão identidade ida. Anessa, por exemplo, cartão eleitoral, cartão bilhete identidade. Atu ini primeiro sira precisa atu halo registração primeiro. E depois de halo registração, então sira se passa husi a minha ruangan número 1, número 2, número 3. Atu ini sira se halo screening bamatang. Ia neba a minha refraccionista, a minha optometrista, sira sei koko pasien sira ni visão, koko pasien sira ni tensão matang, e depois sei koko mos paciente sira ni óculo sira ni bema precisa. Ia paciente sira ni bema karik sira la iha problema matang ni bema específico, ho óculo det depois sira fila bauma. E paciente balu ni bema precisa atendimento si médico sira, então a minha optometrista, refraccionista sira se manda paciente sira ne ba iha médico especialista ou médico PGDO, oftalmologia ni médico sira ho di bele atende. E depois de médico sira ne atende la paciente, ba sira ne bema karik precisa atenção específico hanesang operação ba catarata, operação ba pterígio, no selu tang. Então depois a misi plano para paciente sira ne bele hetang tratamento ba iha cirurgia ni yang ka operação ni yang. E depois de a operação, o paciente sira bele fila ba uma, depois lorong tu fila fale mais sira bele mais. Terceiro horário mais. Los, atu ni ite bele hare fila fale resultado da operação.
In general, ida nema proseso amininia be konsulta matang ninia. Agora bahan saladun be ocupar ladun be rumit liu ho proseso né. Sim. Sira bel direito ba Los. resisto taunaran tamba fatin keta kera. Los. Los kira la hamutu ko fatin sersiro Sim. departamento. Amininia objetivo ida mak ami lakoi atau memperumit pasien. Los. Ami hakarak atau pasien quando mai buka pertolongan ya. Hakarak atau konsulta matang ami oferece amininia jasa. Ami hakarak atau atende sira memang lakoi atau memperumit. Kalau pamasi dia sira mai sem karta referral oke. Lah problema sudah bila lalu registração, ami atende paciente hani sampai baik. Si hamu sentine tamba dala rumah refere paciente vamos a hacer. Lo. Dia doktor tamba hauna no intenia malu corona nain hare nain sem sakara corona na seda makatarata. Agora emo curioso sakara kateni tabo dole explica ba intenia malu corona nain hare nain. Oke, primeiro hawa karak atu HTT katarata ne hanesang problema ida nebe ma afekta ba ia itania lente. Lente ne lensa ida nebe ma lokaliza ia itania matang larang. Itania comunidade barak maksidau hatene saida ma katarata. Normalmente wanghira paciente sira nebe ma ia problema katarata. Ami tenta atu explica ho linguagem ida nebe ma sira bele comprende. Jadi, ami sempre hatete kata paciente sira nebe mau katarata, ami tradus batetung karek hanisang matang muting. Matang muting. Ya, matang muting. Tambah matang muting bila acontece liur, matang muting bila acontece larang. Oh, interessant. Então, ami hatete basira kata itabot ni nia matang muting iha larang, ida nema causa tambah sira mak itabot hare malaho. Dokter boleh explicar ida diferença entre ida liur ho ida larang na mahalusa. Oke, por exemplo, kalau ita kuliah konaba muting ida liur, biasanya afekta bah ita ninia matang liur, ita bolu narang kornya, kornya liur ne. Sing, hanesang janela ita ninia matang niniang. Ne bele muting mus bele acontece ita bolu narang corneal scar atau vitar ia ita ninia kornya. Agora, sekarang ita kuliah konaba katarata, ne muting ida helarang, ida lensa niniang. Jadi tambahnya mak kami presisa atau explica di dia kata matang muting ia larang, laos matang muting ia liur. Atau nih kata confusão, lah mami geral ho matang muting. Iya, tambah dalam rumah pasien sira nebe mak mai ho matang muting ia parte liur, sira hanoin kata ide ne manarang katarata. Ide pui sira quando mai sira hakare den doutor hawakarak atau opera hanu matang muting. Oke, então ita precisa atau explica di dia kata tipe de matang muting nebe mak ami referensi diferente tuang. Oke. Ane fila valença oing iha liur o iha larang. Los precisa sira compreende também atau ne bele hanuin kata saida mak sira precisa foti precisa mediante ba sira nia problema ne rasa. Los. Diego tambah sama ka eme ide bele hetam problema matang muting so yang te explican. Oke. Katarata ne ami bele HTT katak ne moras ida nebe mak afektado ba emasira nebe mak ida di avançado. Jadi katarata ne moras yang afekta ba ia feri katua sira. Biasanya kalau ba pasien sira nebe mais de 50 anos fasil tebes basira atau bele hetang katarata tambah dengan bertambahnya usia itaninia fleksibilitas ia itaninia lensa ni bakalan berkurang. Itaninia matang lensa helarang normalmente nia iha hanesang ita bolu karik ia circulação os nutrientes, eletrolitos buat importante nebe mak ia larang sempre acontece antes quando ita ia idade nebe mak se produtivo. Mas quando ita tama bahwa ona idade avançado itanina função normale se diminui. A qualidade nos menos situang. A qualidade se menos situang. Então, quando a qualidade ini começa a berkurang, automaticamente se causa problema ida be matang muting ne. Ya. Ida nema primeiro be faktor idade. Faktor idade. Los. Mas be katarata mus bele mosu ba emasira nebe makarik ia trauma. Trauma ne bele hanesam por exemplo ya. Por exemplo, quando ita halimar ho ita nina kolega halimar boxing, ya tanpa sengaja então tanpa sengaja mak kolega seluk baku kona los ita nia matang ho força ita nebe makas bele causa mos ita bolu narang traumatik katarak yang disebabkan oleh trauma. Sing bele mos por exemplo ho objeto ita nebe makroat hanesang tudi lapis, lapisera
E depois, quando kono ba itania matang, bele causamos itania traumatic katarak. Sebenarnya kazu idane barak los tama ia itania departamento matang ninia. Lili bala barik sira. Lo, tamba dalam rumah sira quando halima rola pizera, duni malu tanpa sengaja kona ba matang, então bele causamos na klesia oing, matangos bele katarak bele musuh. Ya doktor, how be interessante lo sih tadi yang labarik nih kan. So itu boleh speak tentang yang labarik nih katarata ni labarik ni tambah hetan de traumatismo ga kita halo labarik balu muris mai ya keras problema ho katarata. Seni iya kali. Iya, otomatis katarata ne bele mosu balabarik sira wanghira ia inang ni kabung larang kedang. Sing. Hanesan por exemplo, inang ida ne bemak wanghira isindrua hetang infeksang homorasi dan narang rubella atau infeksang usi virus dan narang cytomegalovirus. Então, vírus irane se impede ba itaninya perkembangan wanghira ia itaninya kabung larang. Hanesang ita hotuatan atene katak wanghira inang ida isindrua ia neba tempo atau ia formação. Desenvolvimento labarik ninya órgão. Hanesang mus matang. Por exemplo, quando ita hetang infecção ia los momento wanghira desenvolvimento ba ia itaninya bebê lilu ba parte itania matang ini yang otomatikamente bele causa itania kataraknya bele moso. No hawa karak atau hatete katak bebe sira nebe mak boris ho katarata ia matang rua ho tu kedang ne lumayan barak. Ya lumayan barak. Tambah nemak importante tebes wanghira ita inan sila isin rua presija atau kontrola di dia. Além de idane bele mos tambah genetico. Bele genético. Sim, por exemplo, quando inang ida atau amang ida nebe makarek sira iha história genético ho katarata. Então, wanghira bebe ida ia inang ni kabun larang gen ida ne bele tung bahe bebe atau ne niamus bele desenvolve katarata ne. E depois mas bele faktor kromosom. Anesan, por exemplo, pasien sira hobe síndrome de Down, iamos síndrome ida amibul nara Marfan syndrome, ian banamos bele desenvolvemos. Ada problema com a genética bebênia durante o processo de desenvolvimento. E depois importante ida tan, ita kan iha timor especificamente dala barak ya, ita hare inang ida nebe ma isindrua estilo de vida lá dundiak. Hanesan, por exemplo, wanghira isindrua, fuma, hemu tua, laba konsulta, ne problema bo tidak. Tambah nemak, hanesan wanghau tete, wanghira bebe sira kabun larang, belemos desenvolve sira be problema katarak mus belemos. Ya doktor liga ho bebe sira nebe moris ma problema katarata. Iya kala diferença entre katarata de mabot, holabarik em termos de ni afeta ba ida larang ou ida liur matang muti em forma geral ne. No insya, hoi mabot, hola barik hanes enggak ya different. Oke, wanghira ita kuliah kona ba katarata ka matang muting sebenarnya lah iha diferensia ya. Memang tipu di kataratanya memang idan badu nih, matang muting. Matang mutingnya acontece bala barik, ho acontece ba emabot. So ken ini diferensia nih mak tempo de mosu. Mosu nih. Anesa oi harus explica ya primeira parte. Katarak nih ba ema sirane bemak idadi avançado. Sira hetang katarata wanghira tama ona idadi bema kasafiri katua sona. Sedangkan labari kikuang kan bele mosu wanghira inang kabung larang, wanghira durante parto, imos depois de parto bele mosu. E depois diferença ida fale mak resultado husi operação niniang. Anesan por exemplo ba iha firi katua sira wanghira ita halo operação ba sira nina katarata, resultado diak sira bele hari hodiak. Então, siraninia penglihatan mus bele normal fila pale. Mas quando labare kikuang depende. Wanghira labare kikuang nebe ma ita operasedu, então sira bele hari hodiak. Sedangkan kalau labare sira nebe ma opera tardiona atau liu husi be 8 tahun, 9 tahun atau 10 tahun, então resultado sei la satisfaz hanesang pasien sira nebe ma ita opera emabot ou labarik sira nebe ma ita opera antes kedang. Oke, ini different nih. Tamannya importante sedu dia klio los kali. Dia klio. Tambah nema wanghira hanesang labarik sira nebe ma ia problema katarak ou ia problema matang muting, precisa tebes atau lori ba konsulta.
Podi nune ami bele halo tratamento sedu bahe la barek sira par abang bai rua wan hira sira komesta tama no ida di bot ituang sira la bele ia problema ho bisau. Tamane husubi nama sira persija tawa atenção, Los. né? Se hareba uang feto gamane la bari sira mo kuni problema botrum estranho tu hia mata la like lorio na ba. Los. So dia doutor ligo hoy dene se hau mo que problema catarata. Sintomas sira ma acontece na hau. Ou se hau ni uang mo que problema catarata, sira ma hau bele identifica para hau bele foto decisão lorio la lais hospital para reta atendimento so inta buat kuliah. Oke, então se ita kuliah kono ba sintomas hanesang doutor ini pergunta, hau kuliah uluk lai bahaya sira ema adulto, ema bot uluk lai ya. Biasanya kalau umpama saja ema idadi sira nebe mak bot, sira ni keluhan utama mak hare malahuk. Ne los. Ne sintomas fundamental. Basira nebe mak katarata ida nebe mak mahar los, então totalmente sira lahare. Sira hare dalam rumah ahilos det. Babe basira nebe mak hasa katarata ladung makas dalam rumah sira iha sintomas sida fotofobia atau sensitif ba iha naroman. Então sira quando hare naroman sira senti sensitif los. I além de idane sira dalam rumah senti hanesang iha sirkulu uang ida iha lampu naromang ne ia sirkulu ida. Então, ini salah satu mo susi siraninia gejala-gejala katarata. Ba paciente siran mak sempre troca oklu bebek. Contohnya ohing nya koko oklu. E depois liu tia semana hira ba ohing, oklu ni la fungsi tiana. Dia tinggi troca tang. Dalam rumah kita presija tu cek belemos kataratamos iha. Ne biasanya ba sira nebe mak ko adultu sira. Kalau labarik sira ne kan sira labele atu kuliah ba inang amang kalai. Por exemplo, labarik sira nebe mak 1 tahun, 2 tahun. Ne biasanya inang amang mak observa. Sira hare diang hano oang ko ni matang kelarang ni lametang, ni matang kelarang ni ko muting. Diferensi itu matang soring atau dalam rumah ya ruani muting untuk kedan. Jadikan asa sira khawatir. Wan hira sira ia kekhawatiran ida ne mak sira lori ba ia konsulta ia ne ba mak itare kata paciente ne ia katarata. Tambah dalam barak paciente nine inang amang sira sida komprende saida mak katarata. Sira hatene katang matang muting maybe sira lah hatene los dia matang muting ni dia kalai. Tambah ne mak kuandu sira khawatirona ne sira lori ona bahe klinika ia ne ba mak ami detekta ami halo diagnostiku e depois mak ami halo tratamento bayan ba. Jadi kalau emabot sira bele ekspresikan sira ninia be sintomas. Babela bariki kon lah. Ini adalah rumah depende ba inang amang nini observação pari. Interessante doutor. Ita ka to ba eto identifica ka to diagnosa ne unsa nini proseso na unsa doutor. Ita to atende ema ide katarata. Oke, wan hira paciente ida nebe mak mai iha ami ninia klinika. Ami primeiro se calcular sira nini visão. Los. Ami precisa atu hare sira nini visão, ami usa equipamento ida ka instrumento ida manarang Snellen chart. Snellen chart ni ia tipu oeng ya. Ansa por exemplo ema dewasa sira bel hare dalam bentuk letra. Labar ki kuang ia animação sa objeto uang ida nebe mak sira bele be identifica. Então iha visão examinação ida ne mak ami bele hatene sejauh mana sira ninia be matang malahuk ne. Ida ne primeiro. Ida segundo ninia mak depois ami precisa halo examinação iha ami nina makina ida narang slit lamp. Ya slit lamp ne mak ami bele hare tipu de katarata, e depois nina katarata ne mahar ona kasidau, e depois katarata ne diak atau bele opera kalai. Assim, então si meio sida ne ba mak ami bele identifica be problema katarata ne. Informe geral precisa baru ni tahu sena fati. Otomatis, ya. Atau bele os instrumentos ni tabel hare, atau ita bele observa, ita bele foto decisão ba plano tu irmai. Mas doutor, ia galai ita buat experiência sobre paciente balo nebe mi problema ho mata muting ya katarata. Quando em hira ita explica halo sira senti tahu ka trauma ga la koya tu kopera ba atau halo operação ga asane acontece gitu. Barak. Habila titi kata barak. Liliu ba paciente sira nebe mak mai husi áreas remotas ou sira nebe mak hasa paciente ou familiarasi la ia conhecimento kona ba saída mak operação.
Então, wahira sira mai, sira consulta, ami sempre tenta atu explica ho linguagem idanebe mak sira bele comprende, sira senti confortável, nomo sira hakarak dunia atu halo tuir sira mak ami explica ba paciente sira. Dalam barak memang sira quando rona lia fuang operação, ne sira trauma. Quase paciente barak. Quase paciente sira lakoi atu halo operação sama sekali. Sira ia hanoing ida kata wahira doutor temi kona ba operação, sira nini hanoing ma dia bakalan hasai te sira ne matang fuang. Então sira si lahari fila vale. Los. Tambahnya mak kami sempre hatete ba paciente sira kata kami nini operação ne be mak kami halo ne ami hamos dit matang muting. Mas fácil itu kuliah sana hamos matang muting. Hamos matang muting. Ita bot nini matang muting, ami si hamos, ami si tamai tuang balarang. E depois ami hamos ita ne matang muting, e depois ita taka fila vale tuir vale mai ita bele hare. Tambah dalam rumah quando ita how iha história ida ya. How iha paciente ida, paciente ini kan antes ni how explica lo so tu tia ona dia kata abo ita buat ni matang ne, ita si hamos iha salang operação. Abo mos contente, abo mos dia família mos aceita, família mos assina ti inform consent. Pastor tanya salang operação, tobat dia ona, yang abo ami hamos lah depois depois de hamos mak kita depois hal operação. Abo ni bersikeras ni lakoi, hau lakoi opera hau kar atau hamos det, Hamos det. Então mak ami tenta fila vale para explicar ulang fila vale, depois ni bele compreende di dia mak ami continua hal tratamento. Ia ida valimos, depois wahira tama ona balarang. Ini hawkar atau hamos det, hawlakui atau tahu botrum balarang. Entang mau tidak mau paciente que sai fila vale baliur, ita tinggi cancela operação tambah nia rasing mahakarak. Jadi memang pengalaman oing, dia memang ohetang ihene ba. Atau dia yang karek kita konsultannya fasil nomor satu konvensi difícil. Difícil itu, apalagi siran dia memang wataknya benar-benar yang tidak mau sama sekali matangnya lakoi be ya di operasi. Barak. Tetapi memang barak si paciente sira ne memang tos hanesang ne ami sempre convence sira. Tambah amnya objektif mahakarak atau sira ini visão ne bele fila valiba normal atau ne ami bele menos buat tidak morbilidade. Morbilidade bas blind ba kebutaan ia itan ini beda from. Dia doutor, itu se continua falar também tem tempo. Hano no imbamaluk telespectadores sira la bela se san live si programa dane porque ita pausa 10 minutos bala ami se fila falme. Dia maluk sira, itu continua falando conversa ya programa Conversando Sobre Saúde com aba Moras Cataratas que matang muti. Dia doutor, itu continua oh interessante lo sita kuliah com aba ema balu tahu ko sot halo opera ba mata buat serne hoto. Ita hari kata tratamento dia diagnóstico opera ba mata nos credo. Ita bele explica to proseso opera além do ohim buat balu ita sita na halfobo. Oke. Memang dalai datang hakarak atu hatete kata moras catarata o matang muting niniang ninia tratamento ne so bel halo operação ka hamos dia. Memang ninia prosesu atu halo operação niniang ne ami halo kedang antes atu tama bahas salang operação durante iha salang operação e depois de operação. Sim, etapa tolo ne. Los. Tambah wahira ita kuliah kono operação matang ne ami iha cuidados antes kedang wahira tama bahas salang operação. Sera mak ami halo, normalmente wahira pasien sira atu tama antes atu tambah salang operação, ami sempre tahu hela tete sida, para atu ini halo ninia pupil ne bele dilata. Oh, muruk rumah tahu matang los kan? Tawa wahira pasien timai, nia sila tama diretamente ba salang operação. Ita presija atu tahu tela emuruk, ho di bele halo ninia matang kelarang ninia nak lokete tuang, per bele fasilita ami bele halo ho diak. E depois de idane quando boto tu diak, ami bele lore ona ba salang operação. Ada doutor, ai muruk ni desculpa, ai muruk ni kuno tahu bone itenia matang metan declaran loke ante ya. Sim. Terus kele, ne ni hang mais ou menos tempo hira. Depende ema ida lá nesang. Hanesan por exemplo ema nebe mak dia condição física dia dalam rumah ia 10-15 minutos dia bele começar na clock ona. Começa na clock. Durante na clock ni hanto tempo hira meni fila favor normal. Normalmente 4-5 horas.
Los 4-5 horas depois, nesse fila faliba normal. Mas bem, nemos depende se a emuruk seda mak kita usa. Ya balu Los, diferente. ya emuruk ida nebe mak bela extento ia semana rua. Ya emuruk ida nebe mak kasa lorong ida. Tambane mak ba paciente sira nebe mak atau halo operasaun, ami tau emuruk ida nebe mak bele bele nakloketo ora sida nebe mak singkat. Paratone wan hira ne fila faliba normal, resultado tir fila falima ita bele hare di dia resultado nebe mak diag duni. Tambah kalau umpama saja ita tahu muruk dan nebe mak kalau dilata ida kleor nak klok kleor, ne abang asa resultado se malahuk na fating. Mas doktor, ai muruk na atu loke de dalang ita ni popila ne dia atau halakong mus moros tahu emang baru tahu di moros. Oh lah, nia ne sebenarnya atu halo ni nak klok de. Ya, ida ne paratunu ne membantu ami bel halo operasaun hodiak. Ami nia bes spasiu. Atau bele atau bele hamos nia nemos iha. Tapi kalau umpama si jani sang ohin doktor HTTB kona ba muruk tete so di halo lakong moras, ne iha fali iha salang operasaun larang. Iya tu operasaun larang. Então, o hira paciente sira tama ona, ia salang operasaun, otomatis ami precisa halo lai desinfectação. Betadine, paratun ini evita, ya ini area matang ini yang evita paratun ini labelai infecção. Pois tama bakteri normal itu kulit sarna musia lai tamane pula bel hal infecção. Sim. Também é importante ami sempre cuidado mos buat ida infecção né. Mencegah par labelai infecção. Depois de ami desinfecta betadine, ami tahu muruk ida oin doktor HTT ne, ida halakong moras. Ya, tete sida ne ami tahu para atunune wain hira ami halo anestesia ka ami bius injeksão de bius ni yang ne sira sela senti moras. Ya, jadi tujuannya seperti itu. Tahu tia tetes mata uluk telai, label la senti moras, ami começa halo injeksão bius ni yang para atunune sira label senti moras. E depois bius ni yang nemos nia bekerjanya cukup lama. Jadi setelah ami bius suatu tia mak ami começa starona ami ini operasaun. Udah harus buat mutuh ini buat kuliah. Ami halo tia incisão kikuang halo nak lokete ituang. E depois ami tama balarang, ami hamos tia ini katarata, ini matang muting. Setelah ami hamos suatu tia, ami tahu fila fale lenti ida. Lenti artifisial. Lenti ida ini memang diproduksi untuk tama dunia bayi ini matang larang. Setelah ami tahu tu tia botu tu stagelona, ami hamos dela datang. Para tu ini botu tu tinggi sermos. Tinggi mos. Las. E depois wanhira antes ami atu taka ami sempre tahu antibiotik ida. Antibiotiknya injeksão ida. Nebe mak ami tahu dunia bayi larang para tu ini labele ia infecção ia parti larang. Prevene infecção. Las. Interessante. Setelah itu antes atu taka sempre ia pomada ida. Pomada ini para tu protese na fating interne matang tetap bokong. Depois pomada ini antibiotik itu jadi evita para labele infecção se parte lior. Interessante. Significa processo serhoto né? Detalhado duni para tu protese duni que mane mata labele operação depois de labele infecção depois de operação. E depois se botou tudo dia kami taka, kami perban khusus peratunun takabah pasien sirene matang, depois sira bele fila ba umah. Emo opera matang bele fila kena. Ya, sing. Tambah memang pasien sirene be makari hakarak atau operasaung matang, normalmente sira la presija baixa hospital. Sira langsung maidet ia horário nebe mak ami determina ona. Então, wan hira remata, paciente bele fila ona ba umah. Los, problema ne ia matang te ain bele la fila la. Imos bele handia kala los. Interessante. Depois de sira fila ba uma, lorong tuir fila fale mai sira mai, então ami loke fila fale sira nina matang, depois ami hari resultado si operasaun ini. Loke dah saitia botira taka matang ne? Perban ida ami taka. Para hari matang ne. Depois de operasaun resultado. Los. Interessante. Ida memang proses normal ne memang ami halo. Sempre wan hira paciente sida anti satu filamos ami sempre fo ai muruk. Muruk ida dihatung moras yang anesa, por exemplo, paracetamol. Tambah biasanya kalau bius lakong ona, moras. Komeça senti moras ituang, laos moras barak lah, moras ituang. Jadi moras ituang nih bele akompanyamos paracetamol. Muruk hatung moras. Te paratun ini sira bele toba diak, tuir fila fale, lorong tuir fila fale mai sira bele mai mo sodiak betul. Sim, doutor. Íamos haware kata paciente barak quando depois de opera
sira sempre taka botiro hinta bot diak ne para bang taka heli dane. Idane asa persija taka to lorong hira semana ka. Lah, ami la bele taka to semana tambah ne ita kontribui bahi infecção. Ya. Ami tingki hasa ia lorong tuir fila fale mai. Okay. Tambah wain hira ita taka ia nembakan ia rang, ia buat koer. Dalam rumah wain hira ita hi uma, ita lau to henba ia rai rahung, ya kan? Entang menjadi satu, berkumpul menjadi satu, ya ita kuando husik dalam waktu yang cukup lama, entang bele kontribui by infecção. Então, normalmente lorong 1 hari setelah operação, ami tem que aceitar perban e depois ami começa a estar ai moruk pos operatif ninian. Okay, depois da operação. Sim. Interessante. Depois de operação, ami iha ai moruk paratune bele hatung siraninia bubu, bele hatung mo siraninia kare evita parla bela ia infecção. Então, tratamento ne ami for secara reguler durante semana ida depois sira bele mai follow up pila vale. Depois follow up. Mas doutor, depois do operasi sira hari normal keras ka ou tem que hintan tempo balu fim bela hari dia? Okay, se kare durante operação la iha. Itu dia la iha buat tidak. Betul dia, la iha komplikasaw. Hari berikutnya sira hari normal. Lorong ida keras? Ya. Interessante. Sim. Também mak ami sempre encoraja ba paciente sira lali katau kata hal operação. Tambah wain hira ita halo dia, então resultado mo sediak. Paciente barak ne bemak antes mai konsulta sira lahare sama sekali. Sira hare naroman los det. Emanine oing mo sira labele hare. Obe depois de halo operação, lorong tuir fila fale mai sira bele hare mosona. Interessante. Sim, tambahnya mak ita bila hati kata apa ya perkembangan zaman emang matenek nain sira começa a desenvolver buat oing, então kontribui mos pa iha kesejahteraan be itaninya masyarakat ini yang. Fura cruz do então não bahasa be emang nebe nunca hare depois do opera bela hare dia que falei ne sira bela milagre dulu ke. Milagre ida. Importante bala bel tahu hak besi gamba. Para bela hal operação atau ne bela resolve titanya lahare ne. Tambah barak ni stres, preocupa serviço la bela hal. La bela hal buat ida turet he uma, ia paciente balu mos mungkin sira tengki uma durante tinang hat, tinang lima lalu buat ida paciente ni família mos dalam rumah tem que ser acompanhania ho di lau, bahari fating, bahan. Tapi depois de operação família naik bela lau mensak det. Ini buat dia. Dia doktor itu buat bela fahatan experiência. Itu ni horário quando hira itu opera, mais ou menos lorong ini itu buat opera catarata. Pasien sira ho problema catarata ni na hira hospital. Okay. Antes ami opera iha lorong idane beleto minimumnya iha 15 pacientes. 15. Sim, 15 pacientes. Paciente Paciente barak. Maybe ikus-ikus ni tambah iha problema ituang. Ami kekurangan helaho ami ninia ekipamentu ho di halo operasaun niniang. Nebe mak iha proseso atau bele mai fila fale ekipamentu ni atau bele to fila fale iha ne. Entang lorong ida minimum ami halo 5 pacientes. 5 pacientes. Maybe ami la para, ami continua na fating. Biasanya ami para quando memang ami ni ekipamentu la iha sama sekali. Okay. Ya, tambah antes ni ekipamentu ni memang ami halo sempre hetan 2 saung, husi liur e depois agora ami começa hetang ami approach, ami yang basic ang ba iha itani no Hospital Nasional Guido Valadares ne memang sei provide lah se for iha itani ekipamentu so di sudah iha itani ni população sira. Katu garantia para membro bela opera litang paciente barak ne belo. Dia betul. How curioso to hatene tabo cira i Hospital Nasional ya Departamento Matan ini tabo cira serviço de tiha na vaga o insau paciente ser ohi ini suito kulir kata ia are remoto sarne ema barak o problema o cataratas ka o matang muti. Saya mi hala ona ba paciente ser na be maka dok la bela mai hospital. Okay. Ami iha programa ida nebe mak ami bolu narang outreach. Outreach ni programa konsultação e depois programa operação matang. Ba iha fatin sira nebe mak remotas. Ami bato iha centro saúde. Centro saúde sira. Ami vamos si hospital referral sira.
Ami nina objetivo mak atu bele fo assistência saúde ba paciente sira nebe mak la bele atu hakat ang ma iha ita nina hospital nasional. Família di Lilaya ga Los, problema transporte ga buat sana. los paciente balu ekonomia mos la mendukung, Los. ia balu mos tambah hanisang oin doktor hatete família la iha atu hela iha ne, e depois buat baratang. Então ami ninia cada município iha responsável ba ami bolu karek eye care technician. Emane bem responsável ba ia matang niniang. Wai hira ami atu halo programa outreach, ami sempre kerjasama sira. Sira sei identifica caso. Se halo screening uluk telai. E depois, por exemplo, how for exemplo ia baukau. Ia baukau ami ia technician eye care, nebe mak antes sira halo screening ba kada sub município. Sira identifica paciente com catarata na hira. E depois, pasto tempo ami atu bayi hanya bahu di outreach, paciente sira mai hutu ona. Mai hutu kira. Sim. Jadi ami halo programa outreach ni durante semana ida. Husi segunda to ia sexta. Pokoknya non-stop. Ami halo konsulta, halo operação. E to benar-benar paciente sira remata. E sexta-feira sempre ami fila fali mai. No programa ida ni ami halo antis ona. Clear lausana. Jadi mungkin sejak tinang hira bakutuk ni programnya ami halo ona. Memang tinang ida bela halo dalaneng dalah itu. Sing dalaneng dalah itu. No ami ia planu atu ba ia okusi ia tempo badak. Ia tempo badak ba okusi. Ia tempo badak sei ba ia okusi e depois ia pulang oeng. Ami si halo tang atividade outreach ya atauru. Ya tahu. Sim, sekaligus ami atau celebra aminya World Sight Day. Amin ininya, lorong matang ininya, lorong mundial matang ininya. Pamaluk telespectadores sira nebe makhela ya are sarne ita bocha nota ya baba. Sim. Tam sira tu ba ako. Los. Tambah program outreach ini salah satu program ide nebe memang termasuk sukses. Memang ita bele membantu untuk mengurangi angka problema matang iha ita ninya ares remota sira. Jadi pasien sira nebe mak antes la bele hare, sira bele hare fila fali, e depois sira nebe mak hare ia uma loste, sira bele começa halo fali sira ne aktividade. Jadi ini salah satu program ide nebe sangat membantu lo subsidi masyarakat. Dia doktor hawa karatena kono hiri mi ba treats ne. Sim. Mais ou menos paciente hiri mi to bo chiro opera. Durante Oke, pergunta dia, iha município ida município seluk Lanesang. Depende ba quantidade de paciente. Los. Finalize iha fulang hida bakutuk, i amininnya doktora spesialista ida halo operação iha suai, iha lorong hatnya larang ne bele halo operação to 104 pacientes. Wah, barak. Sim, ini salah satu rekor yang tertinggi. Barak ya Timur. Sim, doutora Feto ida nia halo operação iha neba e resultado dia capaz los. Interessante. E depois lorong hat, iya. Normalmente iha lorong ida ne ita atu halo mais de 20 ni susah rituang. Mas be ida ne dependemos ho itaninya skill itaninya kecepatan, wain hire ita halo operação. No usi tim ida ne bema finalize bahia suai sira bele memecahkan rekor ida ne. Ho angka ida ne bema tinggi. So doutor school mas tim ida mana Timor Wandet lah ya. Timor Wandet. Ita pasti orgulho ho itani ne recurso rasi dos kala doutor. Sim. Agora ias amini departamento matang especialista mesa Timor Wandet. Timor Wandet. Sim. Depois wain hira ami halo atividade outreach operação iha município, ami halo mesak e depois ami maneja complicação mesak sem observação usi e malior. Antes wain hira ami sei serviço anisang médico geral, ita sidokia especialista Timor Oang. Antes ne sempre ia médico estrangeiro sira nebe mak sempre acompanha no sira mak halo. Ami so observaret ou acompanha nisang assistente. Mas bem depois ita começa iha número de especialista nebe mak barak. Então wain hira ita lau ba ia outreach Timor Oang sira mak lau. Então ami mak halo rasik, ami mak maneja buat hututu. No resultado mos tidak kalah emas sira nebe mak mayu silior. No ami bila hatete kata presença do médico especialista Timor Oang sira ne iha capacidade
ia qualidade ida nebe mang tiat, no estamos precisa orgulho katak Timor Oang, bele atende itane Timor Oang rasi. Ida ita precisa orgulho doni. Los. Kau não itane malu telespectador seremos agora contente hei ele tabocha atau bata o trinche município de Sireia Nova. Sim. Dia doutor, ita reba hoje ita kuliah kata tratamento numa operação. Dalam rumah yang balu musuh dubir deh. Ketahui mau muruget bele dia kan. Bisa ita buat hanu imbai deh. Oke, ita fila fali bahan yang sera makau kuliah antes. Problema katarak so bele resolve a operação. Ai muruk la bele atu kura itanine problema katarak. Tambah waktu hemo ai muruk dia kasamos tidak akan bisa menyembuhkan ona katarak. Katarak ini jalan satu-satunya mati kisah hal operação. Dalam tratamento mau operação. Los. Mas doutor, how curioso na fati ita timor ni hebo tidak bolu nara ai muruk tradisional. Oke. Hamsa ita bot experiência rumah situação rumah ema balu ia problema katarata nebe ma que prefere dia muruk tradisional o insight ni hanu kono beda. Oke, how pessoalmente how sugere buat tidak narang be ai muruk tradisional ba iha matang. Tambah problema matang ita precisa atu halo tratamento baseia ba sira médico sira identifica novo tratamento. Dalam bara paciente sira nebe mak mai iha amin ini departamento matang sira mai ho problema ida nebe mak complicado ona. Tambah saida razau barak mak sira usa buat tidak muruk tradisional. Sira barak nebe mak la iha conhecimento sira si hanoin net kata mitos uluk kedang hatete kata oi sekarang problema matang ujadet idane ba ona matang sedia. Mai be idane la iha funciona sama sekali. How for example det ia paciente ida nebe mak mai ho começa ita bol narang ulcera de cornea ita ni matang o ini começa na beng hotona. Tambah sira uja fila fali malus ni beng ho ditafui ba iha matang larang. No ita hatene kata malus ni beng ne toxic. Ne estraga ita ni matang lalai state. Então pada saat itu paciente ni mai ita ni matang ita label halo buat idana. No ami husu di dia fila fali ba ia paciente ni familia sira explica kata sira tahu duni ai muruk tradisional. Tambah nema hal suzere par paciente sira familia sira nebe makare ia problema matang importante tepebes tem que hak basic ang ba medico sira konsulta ita buat sira ni matang label uja ai muruk arbiro apalagi uja tang ai muruk tradisional. Sangat tidak direkomendasikan. Harano idane mensagem idane bem importante ato ema bele tawa atenção baidane. Los. Imagina ahune tameten ibundet halo itu bularang atau kane bafali tene matane saya rasa problem. Tambah memang sangat tidak direkomendasikan ai muruk tradisional. Dia doktor hanu idane informação idane bem relevante tebes. Mas be doktor how sure curioso itu amba também ta kuliah na ba ninia diagnosa ni tratamento ita kuliah na ba tama to ai muruk tradisional. O insya ni prevenção. Oke. Sekarang kita kuliah kona ba prevenção mungkin ba ema botol labari kikuang lah nesang ya. Ba hau kuliah uluk mungkin bala bari kikuang sira. Hanesang oing harus explica kata-kata ni bele musuh waing hirahi inan sira ni kabung larang, mereka. Ini prevenção importante mane inang sira quando isin rua precisa tu ba konsulta. Konsulta sira ni isin rua secara rutin, tambah durante konsultane sira bele hetang atendimento ne bemang tiak, kontrola sira ni kondisão bebe ni niang, sira mos bele cek sira ni rang, ho di hari kita infecção rumah kari. E depois sira durante konsultane se hetang mos promoção bara kusi itanina profesional de saúde sira. Inclui hahang. Tambah apalagi durante isin ruane hahang importante untuk apa ba bebe siraninia be saúde, desenvolvimento, sirania brain sirania kakutak, neka, ne importante los. E depois importante ba inang isin rua sira wang hira isin rua labele e estilo de vida ne memang por exemplo labele fuma, labele hemutua, tambah ne bele intervengus ba iha processo de desenvolvimento bebe sirania. E importante lilimak ina sira labele atu konsume ai muruk arbiro. Lilimak ai muruk ida ne memang steroid. Steroidnya sangat berbahaya, tambah steroid bisa membantu ba
ida be perkembangan atau pembentukan be katarak o matang muting nerasik. Morgas turun. Los, tambah nemak importante liliu labele consume ho dura sam tempo ne bemak naro. E depois importante los uain hira labarik sira começa moris, começa bot ona importante liliu mak hadok khusus sesan sira ne bemak kroat. Los. Uain hira labarik sira tu halimar fodet boneka uang sira ne brinquedos uang sira ne labele fo buat kroatan selapizera, tudi o tizora buat sira harus dijauhkan. Tambah wahira itelahatan kata wahir sira halimar namanya anak kecil sira tidak mau tahu. Halimar makona matang, oke, itu label hal buat tidak. Jadi ini salah satu tipe de prevensi. Ba ema bot sira, primeiro mak importante atu bele wahira ita lau ya lorong manas precisa atu protesi ita matang so oklumetang. Tambah husi literatura HTT kata radiação musi lorong matang ini yang bele kontribuimus ba ia formação be problema katarak Interessante. Sim. Tambah mak importante tebes ita altu bele protesi ita ni matang ho oklu. Bela lika muya tu zol kolos kan. Iya. Agora dalam rumah kebanyakan sires HTT yang quando ita usa oklu entang HTT yang ita haloang, ita estilo, tapi sebenarnya ia fungsi dan memang importante. Depois ida falamos hahang. Hahang ini sangat membantu para ini bisa contohnya hahang sira nebe mengandung omega 3 nesang ikan, sardina, morotahang, fuang ini sangat penting supaya itaninia Saudi. Ya, evita parlabele halo exercício dan nebe berbahaya bagi itania matang asal ingin boxing buat selutan. Buat rumah nabi label hal traumatisme itu. Insya Allah torsira dan nabi dalam rumah servis hanesan soldadura. Buat rumah ini mas bele risiko bagal. Tambah itu timur dalam rumah hal tu dia kan servis dalam rumah lakukan usaha protesan. Oke, ini depende ninia be apa tipe de objektu nebe mak pertama ba itaninia matang. Normalmente maioria sira nebe mak solda besi, sira nebe rounded mak belit ba itaninia matang. Masih ada liur nih. Liur ya. Ini latama tu larang. Tetapi tidak menjaga kemungkinan katak objek itu buat rumah, bele tama toh ya matang larang. Kalau tama toh matang larang, bele desenvolvemos catarata, kita bolu traumatik katarak, tambah objek itu siran sana, bele mos iha inflamação selutang nebe mak asosiado. Tapi maioria quando solda besidet si ni latoh ya neba. Latoh ya neba. Sim. Importante é problema ba no hospital. Mas dalam barak sira nebe mak solda besi, sira otomatis sira bakalan bawa hospital tambah sira. Moras. Tobala dia. Então otomatis tinggi bayan ba para ami hasaite bisa rawong nih. Dia doktor, kita bele fahetang experiência balon nebe mak kita sente de kata caso ne, o problema catarata nebe mak sucesso te bele fahetok ya caso rumah nebe interessante. Oke. Secara pessoal, how iha experiência ida nebe mak how sempre Hanoi, how nunca atu haluha. How iha berapa tahun yang lalu how pernah opera casal ida. Abo feto ida, ho abo mane ida, siranen drone feng lain. Siranen roh tu ke ida. Siranen dua tu. Interessant. Siranen drone feng lain tu kerang. Rua matang rua tu katarak tu kerang. Wow. Então, sira nina katarak ni sudah sekitar 4 tahun 5 tahun. E depois sira lahare malu sejak 4 tahun 5 tahun. Wow. Ya, sira rona lianet kuliah ba malu, mas sira lahare ona malu. Então, ia momento neba sira ni oang, tama sira hele area remotas ya município na rona ba. E depois sira ni oang lori mai, consulta ho ia momento neba how decidi atau hal operação matang rua dala ida. Ia tempo hanesan. Ia tempo nebe hanesan. Wow. Ya. E depois how bele considera kata operação ini sucesso. Tambah 1 hari setelah operação, sira nero bele hari silafali. E depois sira bele hamnasa malu, sira hari malu. Ya. Então ia momento neba how khusus sira ninya licença, o dia sai sira fotografia. E depois fotografia ni how asai e how manda fotografia ni ho di tuir competição ida celebra World Sight Day yang nível mundial. Nível mundial. Los. Interessant. Fotografia ida ni menjadi
juara pertama. No, Wow. hetang premi husi World Psych Day ini yang. Parabéns, Dr. Ya. Ya, Tambahnya mana interessant. salah satu kenangan yang begitu sangat Orgulho orgulho. society. Ya. Ya, hanesang Selain bisa membantu Siranen 2, e depois bisa menjadi salah satu contoh mos ba paciente siraselo. Ya, kata sekarik ita ya problema matang, ita bele mai, doktor sira bele ajuda di resolve ita ninya matang. Ya, doutor, também tem tempo e então aquela mensagem para com uma baitanya malok telespectadores sila. Oke. Hanesang itu tu atene kata matang hanesang organ nebe memang importante tebes, wain hire ita ni matang ya problema, ita la bele hare, no ita la bele halo ita ni aktividade hanesang baik-baik. Tambahnya ba maluk sira, ba maluk telespectador sira nebe makarek ita buat sira ia problema matang, kita haluha atuk bele konsulta, ita buat sira na matang, iha amininnya sentro matang niniang ka ami bulu departamento matang ia Hospital Nasional Guido Valadares. Tiago, doutor, obrigado pela tua presença. Dia maluk telespectadores televisão GMN, tona barohang programa Conversando Sobre Saúde acompanha ita buat sira ho tópico ida Moras Katarak ba matangnya. Ha Bonifácio de Jesus, a equipa na vem maka serviço, a sumikano si tabot sir futuro ita sur malu fali ya episode turmai. Okay, thank you. Terlalu mewah. Itu lah be malas losan apa?